Быһыңы сылас күннен биһиги биирибитин серген, сеңерен көрөр жоммут сергебит. Алтыны ый ортото буолла. Бүгүнгү сакастабата суох бериге мен София Номова үлелибин. Сақатаңғағар жақтар мааныға, күннәғі олоғыр, онына үліға кетергер сон он арас көріңе бар әбіт. Біліңі сүрбе бейріс үйе истеннеңнері ордық сөбілен бұқтақ онына онолақ сону тігелдер. Бұқтақ сон жақтар ыңырға тақсарығар мәйдәбетін ден ойығығынан онына кәнненен тырағастақ болар әбіт. Бүгінгі бері бітігер бұл мааны соннору текпет, Ужор утума истеннеңнер бөлөк ситихилерин, онна үлелерин туһунан кепсетиек бит. Бигин небитигер Наталья Васильевна турар. Үтөкүнен Наталья Васильевна. Үтөкүнен сахам сирин жоно сергете телевизордан көрөчүлөр. Наталья Васильевна же эги бу ужор утума бөлөк терилибите кайыйе 5 жыл болуп бит. Онуга же эги бөлөк котугар кас истенден бары юнна сүрүннен эги канык ис канык кайсыкатын тутуган үлелигити. Биһиги үктел түмсү он сылыгараны бут бу выставканы онна бу биһиги бәбит бөлөкпүт ужор утума 5 сылыгар. Бу биһиги бу түмсүгө келемет ис рас көрүңнөрүнөн жырыктанабыт. Бу буктак сонтан тие араны поннолары тигебит сумкалары тигебит онтон датын таңастары. Жаан бастан үләгәтин туктан сагалыгыты Наталья Васильевна. Бу тутатына буктак соны тигән барагытту, эбетер кыраттан хагалнарду. Тук барта кыраттан сагаланар, биги бастан тикпит үлелер бит үтөлүктер, онда сумкалар болалар. Үтөлүктен сумкатан сагаламыт, же биги бу улахан биги Людмила Петровна салаячы бит этеринен ис чыпчалыгар тидди бит тагыстыбыт бу буктак соңга, онун хүддаган өребит астынабыт. Бу буктак сон толур комплега турар бу выставкага. Онна кирер сон өттүк симега каппардак остаг өтүлүк жабака бергеhe. Онна манна элбек аме түннен түй туттулар түй раха. Холобра бу бастакы сонылан көрдеха манна киргетиге үтүлүккө бергехага бу өттүк симегар кыбытык немата туттулар. Бу Мария Алексеевна Николаева үлете болар кени бияха бөлөк битер бир кыбытык мастера. Онтон колобур бу салгы көрдөк бүтнө. Бу буктак сону тигер кандык материал туттагыты Наталья Васильевна. Манна бола туттулар бола сукуна. Бу сукуна, онна бола бу жаккарт. Онна бу түйлак колобур бу манна кийис кенер норка туттулубут. Онна же бу кыбытылак дегени биги бу өттүк симегер, бу сон жабакатыгар көрөр боллак. Көрөбүт. Онна бу капаттарга эме ток бар кыбытык немата туттулубут, онда сөманна бысыпка раха бар. Онтон же бу хону тигерге үксүгер өң кас көрүңүн килдерегати. Отан жигинен ток 2-3 көрүң. Туттулар. 2-3 көрүң. 3 көрүң туттулар. Онтон же бу эги соннору тигер кандык научный материалларга ологоран үлелигити, онда бягы тук саңаны хонуну килдерен берегати. Оттон биһиги бу буктак соннору халаячы Людмила Петровна сүбетинен аматынан текпеппит. Онна утахаз бидди истеннен болланы бәтин үлетегер химбир бәтин тугун толкуюн урар. Сатабылынан туханар. Колабыр бу 2 сүлебитин көрдөк бүтнө бу Тобокова Оксана Ивановна үлете турар. Бу олок традицияны тутулан тегилди бит үле болар. Манна түтүгер бу нутрия бар, эме кистрите бар. Онна боллана үтүлгө, онна бу чөпчура, олок туунан көмүстабынан бысап каламыт. Бар делилете. Бар делилете. Бу каттык таңастырын бар делилете. Манна мене техим барабым бу колобур бу каппардар, Москвага боллагана Царицына төмелге Якутская невеста ден выставка турбута. Бу каппардар. Бу биге эдере эчимне кихибит. То кыттытелбак Сочига баран бу буктак сонеме гран-при болан турдак.
Сеп, онтон избиетегерже тө қалың болары бу хон. Отон тоқ бетес арастақ болар. Сорақтар түйіні де тұтталар. Сорақтар қалың арастан астар білген әлбәқтар, оны тұтталар. Сеп, Оттан бұл боллағына өз сонбыт мен сон тикпіт соным болар. Манна атына ден боллағына бұл мен остан түлігін оғыруыннан, оның аппликацияндан тиктім, кергеттім. Тугун жабакатын чапчурын эме. Бу төрт үгестен ары атын хас боллага же. Ата эме бэм тохпун килдерди. Солгун. Бэм солбун. Онда каппар бар боллан эме бысыпка, эме тох аппликация, онда бу атымын дем бу бар. Бу манна киссире, бу киссире сакаларга боллан эме улахан карыскал болар. Олихин боллан эме бу карыскалы туханным каппар бар. Опсайнан бу каппарга барата карыскал ою тамандара болар сакаларга. Араңычылыр, карыстыр оордар болалар. Онтон же бу түтүгөр нутрия быгылакчы. Бу нутрия түтө. Бу аллараннан бу иннерин бартан нутрия түтө. Онтон бу хону төхөртүктүң Наталья Васильевна. Ото бу сону мен 2 жыл тиктим. Теби кыравити билеттен сагаланча бу маннык улахан үлага тийдибит 2 жыл тигилдибит. Онтон же бу маннык улахан үлени битерен бараңын эңбегер тоок саңаны сонуну арыйдың. Отон бу иске келемен оттон маннык улахан ихи оңат буппуттан сүрдән үрәбен астанабын, оны улахан макталлак бит бар Людмила Петровнага халаячы битегәр. Онна инники буламы демел бак. Себонтон же бу өң жүн жөреле хитеме улахан оролулар же бу сакатаңагар. Биги бу жыл арас кемен улар етин көрөр боламы же бу өңү жөрөлүр бит кас бирди таңаска көстөр онуха эн бу өңө ол сүчүгөй тугутал быкынжи бу материала парча. Жакар кен бу. Жакар сукуна. Оны болата бастан эми сукуна анталан бараңын кинеха биле хепти бер жакарды көрдү. Сеп бу кенин көрдөр yok кара. Кентин Мана кенин дигенде. Кенин көрдөр дигенде колу бир онолок саму көрдүк олус. Сиедерей, жеке химаны керекетеригер септи бер сон боллага жи. Туга мен жабагатын кеннеме билин көстөрө. Бу сахыл эссе ихе боллагына бу акролик. Краскалах кролик боллага жи. Бу жактар саннын, онна бу көксүн тынныттан карыстатын дем биге өбөгөлөр бит, маннык же уун кына тигеллер бит. Онтон же бу буктаксон каяндаган тырагастак болар денеп бит. Бу жактар ыңырга таксарга мехедебет инден. Дем онда же бу ол үчүгө тимирдереме килдерин бербите бикинжи Наталья Васильевна. Сеп, часалгы барани хабит, онтан бу эме ужортума бөлөх истеннеге Елена Аркадьевна тикпит үлете болар. Бу Елена Аркадьевна мукина тикпит үлете. Бекени бигин кичелле олок бир истеннең меп болар. Кени манна ме оло кыбыты нематын туттар. Онна бу милхиор тордыялардан кергеп бит. Онна ме нутрия тюляк кара сахыл туттулар жабакага. Онтон же бу кыбытытын эги кайдах килдерен берегати Наталья Васильевна. Манна туспа бете немалакчы. Немалага. Бу кыбытын бардын туспа тиген барын манна килдерен бере. Туспа тиген бу кыбытын барды баста. Ол канеттен жетинне килдерен бере. Бу буктак туунан кола бу соннор туунан кепсир боллакпына бу биге буктак соннор бут бу семак кин теритнен селели камыга сылайы көктөктүк кыттабыт. Жебиге самый түмсүләк үрүләк күмүк болар. Жена текин барабын онна бу соннор болланы элбек аме күрәккә быстапка турбут соннор. Онтон окулобур эттека Якутия мастеровая өбүгө сыласты нактаңга онна туймада хыган маны таңастыра ден ити күрәктерге стигиляктык
кыттыбыттара. Сеп оны жабу уджор тумнара қалың соннору эре болбакка өссө жақтар сайын онна саас кетергер чарас соннору букурдук тигеллер бит. Наталья Васильевна жабу соннор бутун кепсиекка онна көрдөрөккө боме бете туспа историялар онна дирин солталак таңстар болалар болдага ди. Бу олақ саңа коллекция буролу хыджар. Бу коллекция проегін беги бөлөкпүт Триячите, Салаячите, Сафронова Надежда Михайловна толкуйдабыта. Бу коллекция хайын туймада маны таңға күрекка кыттан аналатылбыта, сүді талан, оны көміс тарбақ. Оны биддилен қолары бөлелері ылан көрер болаққа, сонлар бары тоқтан искусственно замшаттан тегілі біттер. Онна арас нема туттулар, қолабыр бұл бастақы сон Николаева Мария Алексеевна соны тұрар, бұл ұраға бергехелек, орақтар оттан ұра бергехеден ұриялар. Манна ме әлбәқ оғыруа туттулар, онна бұл ласкутнай аппликация. Бұл көрербітті аппликациядан? Бұл түйігер ласкутнай аппликация, бұл оғығығар, бергехедіге, бұл хаднығар кітта бар, бұл алларынан бұл ұлақан әме бар, оғыр. Бу аллара бу мана неме бар бу илетигер. Же бу аппликация барта илүлете же onu кайдак тигиллери Наталья Васильевна? Бу аппликация илүлете каз бидди бу кырдыгын боллагана кырыллар келейденер. Ол каниттан каз бидди кырдыгын эме көстүбет сигинен кол туттараган. Ол каниттан үдүнөн өссө карьялы сигинен каз бидди кырдыгында кол бугун. Карьялы сиге бу көстөрдү. Карьялы сиктен бу бар. Оннан бу Опсайнан бу коллекция Михаил Носов кинегатиттен бар өбөгөлөр бит таңастарын үтүктен, аныңылы, бәбит эме санабытын көрүбүтүн киллерен тегилди бит таңастар болалар. Онун колобур бу бастакы бу таңаска бу үрүкзяктар. Бу үрүкзякка боллана бу үктел эмблемата бар. Эми бу илинен быхап калан келер бит. Бу эми барта илинен бысапка, ona bu emiyet o ласкутнай аппликация. Олус керелер, көрәчілер бітігер саната бұд, бігі бұға қолбану көрелей біт, онан же бұл ұжор ұтымығар ұйтылақ болақытына бігі немер бітігер сұрыйың. Салғы жа ақсаны бән... Сон бұл инері бұл бада кәннеме барта оғырдақ мандардақ. Бұл икі сон бұл болана тобықава ақсаны Ивановна өлеті тұрар. Бу мечарас сорди. Бу мечарас, ме искусственно замчатан теглибит сон. Манна ме англатам бу бергехан нугар капюшоннар. Онна манна ме олақ традиционный өңнөр тутуллубуттар богоруга. Онна курдаргар боллана ме бу каппардар баллар. Бу манна колор бу иңнелик. Эме барта окронун холлубут иңнелик. Бу Михаил Носов кинегатиттен. Ата бу барта Михаил Носов кинегатиттен ылылыбыт өбөгөлөр бит таңаһын. Онна кас бидди сон. Анагалатан ордут. Онна бу кас бидди сон тигите тустуспаджи холобор онна ол огоргар мандаргар же карьялы андан тигилип боллагана бу манна огора мандара Манна боллана атын нема туттулар, эме биһиги өбөгөлөр бит боллана булырыттан огуру даганы саптагына араха агаяк боллады. Олеген боллана бандык неманы тутталлар эбит олата ою быгыден, хая быгыден. Манна колобур бу ою быган баран атын өңнәк таңа киллерен бу тоқ ою тахарас, огор тахарас. Ол нема туттуллубут манна. Онна аппликация ме бар. Бу огордар бар аппликациялар. Онногор бу оя быгыны бу сумкага бие киллер биттерин көрө битти. Бу атын өңнөктан киллерин берген. Мана оя быган бараңын очо бу мандык тоқ огорда оюла курдук болот. Огор манда такан келер. Деп, мандык. Токас бидди сона ме кенне ме кере. Яканада холобур бу сонолан көрдөк бүтүнө бу эме кеннер эме бу огорда эме тенник неманан тегилдибит юлах. Бу оя быган киллер биттере же бу олус шүгейдик көстөр. Олус кыргыбай, жа салгы аны бу сайыңы таңга көрдөрөбүт. Бу
Бу манна буллана эме олок оя быһы нан кергетели бит таңыз. Маны көрөргө курдук бу көрөт бу төгүрүк бар ди. Бу төгүрүк бу оя быһы. Хеп, оны анныгар атын үңнәк таңа туттакына маннык ою такса. Жерекан маннык ою таксан келет. Олок биге бөгөлөр бит маннык токуйда бит немалары. Киллер атын үңнәк таңа туттундан уже ою такар болгайды. Бу көрдөк бүтүнө, бу таңас же бу кытытыгар эссеманнык тырагас тага бит, ону тупсаран, кергетен бу курдук былары түһәрен бер биттер. Бу Лана Сафронова Надежда Михайловна үлете турар. Бу боллана Тамара Гаврилевна Николаева. Тамара Гаврилевна Николаева үлете туралар. Сеп же бу выставканы эһиги күндү көрөчүлөр бит Семех галереяга келеңит көрүк көтүн сеп онна же бу былыргы кереңардар кете хаҗыптаңастарын кайдах бу сөргүпүттерин эһиги ила харакатынан көрөңүт биягатыгер асаңаны сонуну арыя кытын сеп онна каракатын даганы хымнаталлар болдажы. Десалкы бу декки барани хабит манна бу ужуртума истеннеңдер бөлөктөрөн далбар хотуттара тикбит сумкаларын, каттык таңастарын көрөбүт. Оттон биһи бу иске бастакы хардыбыт болар бу үтүлүктөр оны сумкалар. Бу элбэх үтүлүк сумка тегилди бите холобурдан эттапына болай биһиге Николаева Мария Алексеевна хеттоантан такса сумканы тикбите. Аңабдас бәйді. Оннаттан бұл еті бұқтақсон қаттықтың асыра туралар сүз сабыта, төз сабыта, әме туғынан көбітік нематынан тегілдейдер. Наталья Васильевна, әйгі бұл аңардас истенерері бол батаққытчы әсі арас конкурстарға күттағыт, ану қажа бұл бұстапқаға әйгі сетігілі ақтаңыстарғытын әме тұрор бұл күтті. Ол туғынан көрәтшілер бітігер сәйіргеққа. Бу боллагана биги самый ситихилях, самый олак астынар таңастар бу тураллар. Бу таңахы тикте Сафронова Надежда Михайловна биги бөлөк салаяччыта. Бу таңас 2-нче сүйтбөс суллаха Москвага улахан евразийский конкурс высокой моды национального костюма этно-эрата жаңа 2 место бол бутаңыз турар. Бу онна боллана ол ити конкурс түһмәктәре арастыры элбек. Олар бу боллана таңас сценический этнический костюм действиеден көрүнгө 2 место бол бута. Алата боллана бу таңа кетен бараңын сынаға турпаққын, көннері қампаққын, нөмір көдөрүк тәқін. Онны боллағына бұл Надежда Михайловна күйға сенлері сақалы народ ұрытын, сақалы инструментлерінен дағуғалан ұллабыттыра. Оны жөйлер сөбеп олық хөбілі әбіті, соқ бүттері мақтай бүттірі. Же бу эми олус седерей көрүңнәк, быһылак, тахалак костюмы көрөбүт. Бу эми этнаратага ситилемите же. Ото бу ити бары опсай бутет костюм бары ити этнаратага сценический этнический костюм действий деген 2 место бол буттан астар тураллар. Бу барта олок барта огорондан тигиликтер. Тигиликтаңыз. Же манна Наталья Васильевна эссе эһиги ужур утумнара тикбит бу кехетчиктерге тең көрөбүт, панно бар, ону хаже кылгастык бу кехетчиктер кайдак тигилиптерин онна материалларын көрдөк бүтүнө бу кургубалар жи. Сөбі болланы сайын кетелдер әме комплекттар тураллар. Бу комплектке кейрер кургуманнан бу кехетчик, онна халадай. Бу биги үктел түмсү өрінәтчілерін визитный карточкаты жеппетін сөп. Қас биди өрінәк әлбет бу кехи маннык кургуманнан кехетчик киттер. Онна же биги бу кехетчик бітін кәйтен ғылайы ұғықты біт. Эги бу эстеттан ахера болбакка бу жига ыянар паннолар эми тигерге беренягатчи Наталья Васильевна онуга же ити олус кере көстүлөр паннолар тустарынан кылгастык кепсиякка бу паннолары кимнях тектилери онна же ис каннык сиктери немаларын туганан оңордугут. Оттан по ме биги самай кен туттар үлелер бит тураллар.
Бу сака сирин отоннору ден коллекция манна буллана алтта отон оңоллу бута. Онтон бихи белек бутуттан бу проектке 2 кыйгытты бута. Бастакы отону оңордо Вера Прокопьевна Егорова сугун. Онтон иккис бу паннону оңордо Тобакова Оксана Ивановна Морошка, эбетер болланы биги дойду бутугар болланы болбукта дибит, өсө бөллөхүнө ден аттылары бит коту. Манна болланы туох кыбытык туттулар, немата туттулар. Онна бу туох объемный аппликация туттулар, онна высыпка арас көрүнгө. Бу үлага баллар. Олус ичиге же бу ырактан көрдөкка көдбүдөр жан бары сөкөлдөр мактаяллар, наха керексиллер, өреллер, көтөллөр. Манны үлөнөсү хакастылар. Каз билди кежетер манны үлө бар болот бараллар. Наталья Васильевна жабиги биремебит ыгым, төхөкөллөрүнөн же бустапканы биги ырак улусколор жамутугар көрдөрдөк бүтүнө табыллар. Онуха же бу энбеян тикпит булатчиң, онна бу төскө кетелер, кергелиң сумкаң болар. Жаманы кайдак толкуйдан тахардың? Манна боллагана тон бу биха эме бир проект болар, туак комплект, туак тюляк, онна курулак, сага, онна сумка. Манна тахаз биди истенеңеме бәйті толкуйдур, онна тон бу өңін жүрелехеңе Людмила Петровна сөбәте мата әлбәк. Онна бу минулям турар, бу Мухина Лена Аркадьевна лета турар. Онна салгы, онна Егорова Вера Прокопьевна үлелер туралар. Төскө кетелер кергеллер. Төскө кетер тюляк сага оролак, онна тюляк оролак аме сумка. Туралар ди? Ал туралар. Ота бу үлелер эмеси тихиляктар. Эме этнаратага кыттыбыттары жукусайга китинчи хүдбек кихиллака, он 2-нче хүдбе сыллака ме Москвага кыттыбыт үлелер болалар. Оны таханан оттан эме туака түмеллерге турбуттары бөлелер, Кривический түмелге, национальный түмелге турбуттары. Наталья Васильевна, онтон же бу хелиети көрдөрүк бүтүн багара бүтсеп, бу Надежда Михайловна Сафронова бүлөйте болар. Онуха бу огурондан барата кергетилди битчи, мен көрдөк бүнө. Огурондан кергетилди бит, Онна бу кура эмие барата огуру, онтон сүрүн материала тох болары. Огуру, оны стразалар баллар манна. Онна ити таңаха боллана искусственный замша. Бу мет эти этнаратага цена кетелибит таңс. Болар. Бу аныгы неманы туханаңгы толбормандык тупсаран бердек кетчи. Сеп, Надежда Васильевна, бие кабыллагана бу көрөчүлөр бит сурьяллар, онуха бу сонноруса кастыкка септо мастер-класс ыталлар до сону тигерге ханна үйрөтеллери, онна үйрени төһөгөнөлак болары ден айыптыр. Отон сону боллана биги беби дөрүнө хажа жандар бут бу үктел түмсү быйыл үлелебите 10 сыла бол 10 хыла болла онна боллана отон бу би бустапка кемигер мастер класстар гитабыт онтон боллана буктак соңго боллана отон Людмила Петровна таны ите хатын сөп وابتدى قاس بيدي ما صار كتبعات كبستي خاتن شاب بيدي Наталья Васильевна көмүстер бактак эбиттебиттер, маннык сон тигер бөлөк бар эбиттебиттер, кеге ханна үйренен себит кыбытыта сукунаттан до дебиттер. Эттибитчи, кыбытыта сукунаттан. Оны үктелтим сүгө кален үйренектерин сөп. Ис арас бар көрүнгөр. Онтон ыңрабыт мастер-класска кален үйренин бу неделяга. Онна быстапканы экелен көрүн серген. Онна сабылыта бу сүдбе бирге болар. Он көрөчүлөр битигер, көрөчүлөр битин ыңрабыт, алтыны сүдбе чыгылатыгар дери эги Симак галереяга келеңет, же бу ужор утума бөлөк 5 сыллах үлетин түмүгүн келен серген көрүн, онна же бу сахалы ис абылыңар ылларын дек битин багарабыт. Хеп Наталья Васильевна онна түмүккө бу
5 ыллах үләгәт түмүгүнен бәйән бирге истенер жоңор хергәгәр баганан. Отын бирге истенер үктел түмсүгә багарабын өссө даны кере үлелери, жохуннак оңоктары. Биһиги оттон Людмила Петровна сөбетинен аматынан оттан үктелттен үктелге үктенен үддүккө тахсыхпыт ис солугар. Сеп онда же бу сака төрү тиһин эги сөргүтэ хаҗаргыт олус кайгаллах жылы боллага жи. Наталья Васильевна бүгүн мыс булан биги бери битигер кыттыбыккар мактанабыт. Эссе даганы маннык истене ая тута хаҗың. Күндү көрәчләр манан сахастабата сох бери бүгүнгү үлетин тимиктир. Сасын Айталина Санникованың кытары сахастабата сох бериге көрсөкпүт. Этеңге болум.